ifite ubudasa ugereranyije n'izindi shampiyona zakinwe mu myaka yashize. Iyi shampiyona habayemo udukoryo twinshi, impinduka zarabaye nyinshi dore ko n'amafaranga ahabwa amakipe yiyongereye. Iyi shampiyona nk'ibisanzwe ni amakipe 16 irimo ikipe ya Vision Football Club ndetse n'ikipe ya Rutsiro zari zizamutse mu cyiciro cya mbere, babisikanye n'ikipe ya Sunrise ndetse n'ikipe Etoile de l'Est zari zimaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Iyi Vision yo yamaze gusubira mu cyiciro cya kabiri. Haracyategerejwe indi kipe igomba kuboneka ku munsi wa nyuma, ku munsi wa 30 wa shampiyona y'u Rwanda. Kugeza kuri ubu amaze gukinwa imikino 29 kuri buri ekipe. Umunsi wa 29 watangiye gukinwa tariki 20 Gicurasi, ariko imikino ibiri yo kuri uyu munsi niyo yari hanzwe amaso. Tariki 24 Gicurasi 2025 ku isaha saa 9 kuri Kigali Pele Stadium, Rayon Sport yari yakira ikipe ya Vision Football Club. Rayon Sport yasabwaga gutsinda Vision ngo byibura ikomeze yizere ko ku munsi wa 30 yatwara igikombe. Kuri iyo saha kandi mu karere ka Ngoma kuri stade ya Ngoma, Muhazi United yari yakira ikipe ya PLFC. Reka byaranze imikino ibiri tubere kuri Kigali Pele Stadium. Rayon Sport yari yakira ikipe ya Vision, nta mufana wari uri kuri stade. Umutoza Rwaka Claude yari yongeye kugira icyizere Fabrice Amabanza kuri gatatu. Kabange nawe yari yongeye kugaruka mu bwugarizi. Suleiman Dafe yongeye kwisanga muri 11 ba Rayon Sport. Rutayizamu Abedi yari yicaye ku ntebe y'abasimbura. Kwari ugupfa no gukira kuri Rayon Sport. Ni umukino Rayon Sport yatangiranye imbaraga nk'iza Vision kubera ko Rayon Sport wa murindi w'abafana yifasha kwiharira umukino. Abafana nta bari kuri stade. Ku munota wa 7 Irenga Kanga yazamukanye umupira imbere y'izamu ry'ikipe ya Vision, akorerwaho ikosa, hatewemo kufra. Iyi kufra yatewe neza na Kevin Muhire, umunyezamu Rutaya Michael, umupira wukuramo. Rayon Sport yakomeje kugerageza uburyo bwayo butandukanye, harimo kufra ebyiri Kevin Muhire yateye, ariko umunyezamu Rutaya Michael akakomeza gutabara. Ku munota 44 Prince Irenga Kanga yatsinze igitego Rutaya, ariko abasifuzi baracyanga bavuga ko habayemo kurarira. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombanganyije ubusa ku busa. No mu gice cya kabiri n'ubundi mu gutangira Rayon Sport yakoze impinduka. Izo mpinduka zose nta kigeze kiba, ahubwo iminota 90 yarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Aho hari kuri Kigali Pele Stadium Ingoma. Kuri iyo saa kandi ku isaha saa 9 abakunzi ba PLFC bari benshi bari bagiye gushyigikira ikipe yabo. Uyu mukino ni wari ufite urufunguzo rw'ugomba gutwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda ndetse n'undi ugomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Muhazi United yasabwaga gutsinda kugira ngo isige byibura amagaju bakurikiranye ku mwanya. PLFC nayo yasabwaga gutsinda kugira ngo ikomeze iyobore shampiyona y'u Rwanda kugeza ku munsi wa nyuma. Mugisha Ndori, umutoza mukuru w'ikipe ya PLFC, wari umukino wa kabiri agiye gutoza nk'umutoza mukuru w'ikipe ya PLFC nyuma y'aho Darikonovic agendeye. Nta kosa yagombaga gukora muri 11 be bagombaga kubanza mu kibuga. Ishimwe Pierre yari ahari, Byiringiro Gilbert, Niyomugabo Claude, Arayiswane, Nshimiyimana Yunusu, Nshimirimana Ismail Pichu, Ruboneka Jean Bosco, Lamine Ba, Mugisha Gilbert, Denis Omedi ndetse na Sheikh Jibril Watara. Umukino watangiye ikipe ya PLFC iri hejuru kuko byari byitezwe, ndetse ni nako iri mu buryo imbere y'izamu. Ku munota wa 11 PLFC yashoboraga gufungura amazamu ku mupira Mamadou Lamine Ba yahinda imbere y'izamu ashakisha Denis Omedi wari usigaye arebana n'umuzamu, ariko umupira uranga umwana muremure. Muhazi United nayo yanyuzagamo ikabona uburyo binyuze mu mipira y'imiterekano yabonaga, ariko iyo mupira ntibyaza umusaruro. Ku munota 33 PLFC yafunguye amazamu ku mupira wazamuwe neza, ubundi imyugara wa Muhazi United akawukuraho akoresheje umutwe, ugasanga Ruboneka Jean Bosco aho yarahagaze nawe awuhindura imbere y'izamu, usanga Sheikh Jibril Watara umupira awushyira mu rutungura. Attention!
Gusali. APR FC yashoboraga kurangiza igice cya mbere ibonye igitego cya kabiri n'ubundi binyuze kuri Sheikh Jibril Watara. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe ku busa cya APR FC. Mu gice cya kabiri n'ubundi ikipe y'ingabo z'igihugu yaje ikomeza gusatira, ariko byose bikaba impfabusa. Impande zombi zaje gukora impinduka, aho ku ruhande rwa Muhazi United havuyemo Kumba Lucien na Poti Masimango Fisto, hakajyamo Shyaka Tresor ndetse na Mugisha Andre. Naho ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, Mugisha Gilbert yatanze umwanya ndetse na Dennis Omedi, Mamadou Sy yinjira mu kibuga ndetse na Hakim Kiwanuka. APR FC yakomeje kurusha Muhazi United mu buryo bugaragara, ariko kubona igitego cya kabiri bikomeza kubibamba. Umukino urangira ikipe ya APR FC ibonye amanota 3 ku ntsinzi yayo igitego kimwe ku busa. APR FC itegukana igikombe cya shampiyona y'u Rwanda cya 2024-2025. Nyuma yaho ekipe ya Rayon Sport yari yanganyije n'ikipe ya Vision. Byari ibyishimo ku bakunzi ba APR FC, abakinnyi, abatoza n'ubuyobozi bwa APR. Gusa ku bakunzi ba APR FC ngo bari bazi icyo bashaka muri uyu mwaka w'imikino. Bakavanga APR izazifata ryari, ariko intare ifite intego ishaka ntabwo wayicika. APR irahatana iva kuri wa mwanya wa nyuma iraza kugerageza ku mwanya wa kabiri. Mwanya wa kabiri yagiye usimburanwa n'indi kipe ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri. Barangiza bati nta kizabona abasaza baraje, reka mbivuge gutyo. Ariko reka maze mbabwize ukuri, hari abasaza n'abasirikare. Ndashaka imodoka 3 za fuso zo gusohora Rayon Sport mu nzu yaririmo kugira ngo ishaka hijya Nyangaze. Ndayiheka mapyisi. Niyibizi Ramadan wari wavuze ko Rayon Sport yabaye ku mwanya itari ikwiriye kubaho, ngo yarazi ibyo yavugaga. Avuga ko uko nabivuze pera ni ikipe ikomeye, ifite abakinnyi bashobora gukompeta ku rwego rwari rwose hano mu Rwanda. Nibaza ko turadizavinga gutwara iki gikombe. Umutoza Ndori Mugisha watoje imikino 2 muri shampiyona y'u Rwanda agahita atwara igikombe, ngo muri iyi mikino 2 bakinnye ngo hari harimo imibare myinshi. Turumva twishimye, zari match zirimo imibare myinshi, ntabwo navuga ko byari ibintu byoroshye, ariko hamwe n'abakinnyi hamwe na support y'abafana turashima Imana ko bigeze kuri uyu munota rezita zihagaze gutya. Navuga ko naje nubakira ku byo bari basize, ariko ni byiza nabyo ntawabyanga kuri kariyeri. Ndabishimira Imana hamwe n'ubuyobozi bwita ku bakinnyi, buri kimwe tukakibonera igihe, ariko ahanini ni abakinnyi bumva bari professional, ubwira bakakumva. Twagerageje kubana muri urwo rugendo rwose, mbabwira ko byose bigishoboka, nta gucika intege. Twebwe icyo dufite gukora rukora match yacu kuri match, haba bigoye tugomba gushyiramo imbaraga zose mpaka tutsinze match kuri match, ntitukite ku bya adversaire paka imikino yacu irangije. Barabyumvishije, dushyira hamwe turakora, niyo resulta. Muri rusange APR FC yegukanye igikombe cya 23 cya shampiyona y'u Rwanda mu mateka yayo, mu gihe kandi yatwaye n'igikombe cy'amahoro cya 2025 ikagarura amateka yari yaratwayemo ibikombe 2 mu mwaka umwe. Ibyo yaherukaga kubikora muri 2014 cyabaye igikombe cya 6 ikipe ya APR FC yatwaye cya shampiyona y'u Rwanda yikurikiranya. Ku rutonde rusange rwa shampiyona, ikipe ya APR FC ni ya mbere n'amanota 68, ikurikiwe na Rayon Sport ya kabiri n'amanota 60. Mu mikino y'umunsi wa 30 ari naho shampiyona y'u Rwanda izasorezwa. Ikipe y'ingabo z'igihugu izakina n'ikipe ya Musanze Football Club kuri Kigali Play Stadium, mu gihe Rayon Sport yo izakina n'ikipe ya Gora Football Club. APR FC nyuma yo gutwara iki gikombe cya shampiyona nizagarurwa mu mikino ya CAF Champions League, n'ikipe ya Rayon Sport yabaye ya kabiri nizagarurwa mu mikino ya CAF Confederation Cup.